I pozdrav drugari, dobrodošli na naš video na mom kanalu. Što ćemo danas da radimo? Danas ćemo se zahvaliti nećemo se zahvaliti, nego ćemo odgovarati na neka vaša pitanja. Znači nije clear name, nego odgovarat ćemo 5 pitanja, da li bi radije ili bi 5 pitanja clear name. Znači, prvo ćemo sad, da li bi radije. Da li bi prije upoznao Jute Freestyle ili bi upoznao Mover? Pa ja bi Jute. Što je Jute popularniji, brate. Da si... Čekaj. Drugo pitanje glasi. Da li bi prije ubio The Script, to je onaj sa bratom Leonom što snima, ili bi ubio Mariju Žeželj. A plus je tu Mariju Češalj. Šalim se, Marija Žeželj. Dance like nobody sweats you. Dance like I don't speak English. Znači, Marija Žeželj. Ja sam ne. Ok, treće pitanje glasi. Da li bi imao najjači kompjuter ili bi imao najjači telefon na svijetu? Kompjuter, mobitel, ne, kompjuter. I da, vidite smo sam različito pali. Različito znači. I sad kad se približi svijetli, ovako, isto svijetli. Četvrto pitanje glasi, da li bi prije sebi odrezao obrvu ili bi sebi osjekao ruku? Moram govoriti, a ja bi obrvu, a da. Mislim da je kako fino crtaš, ali ruku ne možeš biti crta, znači osjećaš si ruke jesi ko bez nogi. Šta se vidimo na da li bi radije, ovo će biti 2 videa u jedan dan. I evo nas ljudi u drugom danu. Znači sad odgovaram 5 pitanja da li bi radije. Da li bi radije ubio brata ili sestru? Baš moram odgovoriti. Ne znam što ću govoriti. Ali evo, računa se da nemam sestru. Eto. Joj, ba ne bi nikog ubio. Nikog. Čekaj. I to li ovo ovdje? Čekaj. Oto tu ovdje. Čekaj. Ovo ovdje. Fuck you! Fuck you, bitch, what the fuck? Nas ljudi, to je samo bilo nešto na polju. Šalim se, malo se zezam sa vama. Ovo je stura. Tu je samo stura. Da, ja sam rekao ne bi nikog ubio. Idemo na drugo pitanje. Da li bi prije ubio najbolje, da li bi radije prije ubio najboljeg druga ili bi ubio sve, ili pardon, da li bi ubio sve fanove ili bi ubio sve youtubere? Ja bi ubio sve youtubere, zato meni ostanu fanovi, a samo meni ostane moj kanal. Oj, evo me. Idemo na treće pitanje. Ljudi, pitanje broj 3 glasi. Da li bi prije da li te uhiti policija ili da te ubije vanimi? Kakva pitanja postavljate? Da bi prije da me ubije vanimi. Mi smo ono šakama, ne da me namrtvo. A policija to vtam? On je prvi započeo, nisam ja. Eto,
Znači to je to. Znači bolje teba nije mi ubijem, već treba Boga u tebe. Idemo na pitanje broj 4. Pitanje broj 4 glasi, da li bi učestvovao u časom freestyla sa Jojo Freestyle ili bi učestvovao u videu sa Benjo X. Benjo X. Benjo X. To je znači ovaj ovdje mali. Ček, sad ćemo kucati. Benjo X. Nije CX, nego X. Ovaj ovdje ma. Dobro vidite. Ja prije sa Benjoxom. Znači sa njim prije. Benjox, ako gledaš ovaj video, reklamiram obavezno. I peto, to jeste zadnje pitanje za danas, glasi da li bi bio najbolji igrač na svijetu ili bi bio najbolji košarkaš u svojoj državi? Ja košarku ne volim, a futbal mi je omiljeni sport, futbal. Niste li od dobrodostića epizode nas uživala, kada se podržite lajkom i ovako ima jedno crveno dugme, piše preplaci ili subscribe. Kliknite to dugme i ovako ima jedno zvonce, ljebunjem i ovako jedan palac. Ubijte, znači stisnite ga, a ima ovako palac ima. Znači nemojte ni da gledate, znači ne gledajte, nemojte. Znači ništa. YouTube dostiče danas tuđe gledate ovo što sam rekao, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A tada, pozdrav!